none mbifurize kugubwa neza guhirwa turi ku itariki ya 11 z'ukwa mbere 2025 birumvikana ni amakuru aba agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tuba tugiye kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye tukagenda tubapodetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze turaza kubyinjiranamo rero gatanu kuri gatanu ariko nyamuneka twirukanse cyane sindi butinde zisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia n'andi hagiye hatandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse bari za Australia n'andi hagiye hatandukanye tubaye ikaze. Birumvikana tugiye kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye na 23 nyamara ishobora kuza by'umwihariko gufata umujyi wa Baraka nk'uko amakuru y'ingenzi arimo aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba arimo atugeraho. Ubu tuvugana AFC 23 ivuga ko itazava mu duce igenzura nk'ihuriro rya AFC 23 rivuga ko ryamaze kwigarurira amahoro mu duce twamaze kuba twafatwa nabo bakaba batanatugenzura. Ubu rero bavuga ko rwose ngo abategereje yuko ibi bice nyamuneka biza kuba babitakaza basubizwe amerwe mu isaho. 23 nanone kandi ngo ikaba ifite igitekerezo cyo gushinga urukiko ngo ikaburanisha uwitwa Tshisekedi. Nyamuneka ibyo byose turaza kubyinjiramo, uraza kumenya ese ni bande babivuze. Ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa 23 mu bya gisirikare yatangaje ko bazafata perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakamuburanisha. Ibyo byose rero nyamuneka kandi bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, gusa turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tudetinga. Muraza kunyemerera rero dusimukire mu mujyi wa Baraka tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Baraka naho hari ubwoba bwinshi yuko isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Turaza kuba rero twinjira mu mujyi wa Baraka bapodetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze Baraka. Nyamuneka naho hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi. Turaza gusimbukira mu bice byo mu misozi miremire y'Iminembwe tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Naho ntabwo ibintu byoroshye ahitwa za Mikenke, ahitwa ni muri Minembwe, ahitwa za Rugezi, ahitwa za Mikarati. Wezi murabizi ko hari hamaze iminsi hari ingabo nyinshi by'umwihariko ziko hisuka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibyo byose turaza kwinjirayo tugende twapudetinga abantu tubabwira uko bimeze koko situwasiyo ni hatari, ibintu ntabwo byoroshye habe namba. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande asa kwizihirijwe iduha hari abahamya benshi barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinga wa Tshisekedi rero yifuza gushyiraho muri Angola ntabwo utureba, niba yifuza uruhare rwacu atazatangaza gutanya ku mugaragaro by'umwihariko n'iherezo rya iduha. Ibi ni biri kugenda bigaragara mu buryo navuga ko bukomeye cyane, ndetse navuga ko nyamuneka bishobora kuza no gutuma ibintu bikomeza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Nyemera gato ngaruke kuri no nkuru idasanzwe hasigaye gato ngaruka kuri no nkuru idasanzwe nyamuneka tubanze turebere hamwe bya Perezida Donald Trump yatangaje. Perezida Donald Trump yatangaje ko yahagaritse intambara yari imaze iminsi 30 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kiganiro yagiranye na Fox News yashimangiye ko yashoboye gushyira iherezo mu intambara zitandukanye zo hirya no hino ku isi zirimo n'iyavugaga iri hafi yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyihanganira navuze iminsi yavuze ko iki gikorwa ari intambwe ikomeye mu kubaka amahoro mu rwego mpuzamahanga kuko cyarokoye ubuzima bwa benshi kandi gifasha kugarura ituze mu baturage bari bamaze igihe kirekire babarizwa amakimbirane. Yanavuze ko kandi ibyo atabikoze agamije gusaba ndetse no gushaka igihembo
cya Nobel mu kwezi kwa gatandatu 2025, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize ku mukono ku masezerano y'amahoro i Washington DC. Abayobozi rero b'ibihugu byombi banaboneyeho ko banahuye, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi mu muhango wari uyobowe na Perezida Donald Trump. Aya masezerano rero yari agamije guhagarika imirwano n'imvururu byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imibereho mibi y'abaturage. Perezida Donald Trump rero yagaragaje ko ayo masezerano ari intsinzi ikomeye y'isi yose, yanashimangira ko ubushake bwe bwo gushaka ibisubizo bikomeye byari bimaze imyaka myinshi bituma amahoro by'umwihariko akomeza kugenda ahungabana. Nubwo rero aya masezerano yakiriwe neza n'abanyapolitike n'abasesenguzi mu by'umubano mpuzamahanga, bagaragaje ibitekerezo bitandukanye. Bamwe muri abo bavuze yuko Perezida Donald Trump ashobora kuba yatangazwa ibyagezweho mu buryo butandukanye nk'uko byifashe by'ukuri, kuko mu bice bimwe na bimwe hahagaritswe intambara hakigera imirwano n'amakimbirane rero ataragiye akomeza kugenda arangira burundu. Nubwo rero amasezerano muri Washington yashyizweho binyuze mu biganiro byinshi, haracyari ibibazo by'umutekano n'imirwano mu bice bimwe na bimwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza yuko urwo rugendo rwo kubaka amahoro arambye rukiri rurerure kandi rufite inzitizi zikomeye. Perezida Paul Kagame rero yitabiriye umuhango wo mu rwego rwo gushyigikira igitekerezo cy'ubwumvikane bwuzuye mu karere, hanagaragaza ko aya masezerano agamije gufungura inzira iganisha ku mahoro arambye. Gusa yanashimangiye ko ishyirwa mu bikorwa ryayo risaba ubushake bukomeye, bidahindagurika ndetse n'imbaraga ziriho z'impande zose zabigiramo uruhare. Nubwo hari ibyishimo ku rundi ruhande rwa bamwe, abandi bakomeje kugaragaza impungenge kuko gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka irenga 30 ngo nabyo byaba bisaba izindi mbaraga navuga ko zidasanzwe. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa, nyamuneka ibintu bikomeje guhindura isura ndetse bikomeje 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza b'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'APR n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo iyikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe